Mfalme Production. Ilishi Classic alala nende Baba Chris na Mama Chris Nali Wycliffe Mwanje alala nende Mama Caroline Osengo kulitoho lyabo ya heshima. Harusi ngweyo harusi ngweyo harusi ngweyo harusi ngweyo bwana harusi ngweyo harusi ngweyo bibi harusi ngweyo harusi ngweyo harusi ngweyo harusi ni buyanzi khurula moyo khandi ni khabi khurula mwikolo Nyasaye yalonga maua keke nabola khumenya alala tatale mama Lena basenje bale ambaimbe wisesi bajomba bale balina balena barende bale leta kazi ndani ya mchezo. Hii siku yetu ya leo Mwanje atenda nanyola Karo muhana windumu Karo yatenda nanyola muyayi wimima Mwanje na vola I love you Karo na chiva I need you Amba utingo kulole papa Amba utingo kulole mama Baranga umenya Baranga umenya Baranga umenya Lero lumu kwisesanka Chemera Mama Lena basenje bale bajomba bale balina balena barende bale Mwanje ale Karo alina bana babo bale ikekire naho khalache bandu bikhali mitendere keki nisonde sasa time yakatoha ipetire na wakufale lera ipete kufale mama Karo enza injuku ibe isonda yo sote ne bandu birobi. Otherwise congratulations Mr. Mwanje na Mama Caroline Osengo. Mungu alinde na watakia maisha marefu. Mama kufunga pingu ya maisha. Mungu azidishie upendo na amani kwa yote mmefanya.